clear to te chibai levek ole tuntruma chuan khovel pum huap angpoa meichmel than soi zeyem em le larem em mai Marilyn Monroe chanchin kan ron tar lang dona ani kha na hring nuna khan en ton tur anga vengang mai nula dangten Marilyn Monroe an tluk lo lang sarber chu mel pian le lara ania henu anundan kan social fo hian thil aditheya adang lama afing em ani anun phung le khosak phunga te athi dan thleng te pon faktlak ani lo zia chu kan ria nima sela holi uta vokpuilal le na leng tur khan mel that vor kha atok mot lowa thorim na ti takzet na inpek na nun nei angai ni ti Monroe inu na tangkhan mu thiam tum veila anuna en ton toromte kanan ta lang don ani Norma Jean Mortensen ti mingpua Los Angeles sa June ni khat sang kha jako somni paruka halopian khan ama hring tunu Gladys Pearl Baker kha ril rulma har satna nei ania afanu hi a en kol thelo ngal pang Christian chung kho thatak Albert le Ida Bolender ite nu pa chuan tharuk chung zet Gladys ten nu fa hi en kolin anom puya Gladys chuan na athove atul miawa khopui lama apem santa a karto pa fanu hi atlove man chau thin ani kumsang ka jakwa somthum pathuma Gladys chuan sarkar tan puina in Hollywood lama in alei thei hlawa afanu kumsare mi chu chuta chuan a roi ve ta ani Marilyn Monroe ipa tak hi rin thu chawa hriat ani thin anu in alo kop ve zuai Martin Edward Mortensen kha Monroe iba certificate apa anga zia ania nima sela hi alo diklawa anu Gladys sin arai ti a in triat ma a in tren ania anu lo kop ve zuai Charles Stanley Gifford kha Marilyn Monroe pa taka ngai ani hi biographers pahni Fred Giles le Lois Benterin dan po ani reng thina kumsang ni somni pahnia Monroe samzai le Gifford atu te chila tanga an DNA an endik na adik ani ti mu chua ani chau Monroe nuna en ton tlak Fahrah ania anu tel lawin mi ina kumsari mi ani thleng aoma anuwa anu nena omdon ta chau anni chuti chung chuan no pang harawang le thatho tak ani reng theya no pang hlim thei tak ani a chanchina injiak tel zia chu lekhabu chiarna sami ani nakha ania a personal library a chuan lekhabu volume sang chuang akola literature lam hoi poetry le plays drama te le philosophy lamte a chiangna sa thin le aril ru le ngai to na thukin aril le a thil achika hriat zauna lama boy pui reng thinin a chanchin ziak tu te chuan an ziak hi wangpo hi anima na IQ po asang wa maya IQ level po mipa ngai IQ level aya sang za somthum ani dor nia IQ level za som ni tanga za som ni pako nei phate hi superior ti ania IQ level za som thum le achunglam nei phate chu gifted emo very superior ti anni voina kan nulanal tak tak te hian kan phavengem le athu soi fingte lekhabu chiar zauna na chu an kam chuak po ro pui big ngei thin lekha chiar ngai lo ai thlot chuan Marilyn Monroe an fak em na pakhat chu athu soi thiam na kha ani athu soi tren katte han tar langila ilung ngai la in nuiro tra mai te zong aol sam e mai mania om chet hi apoi lawe bidang ne na nun ha thlak tak man ai chuan meiche fing chuan chin tok a hria meiche smart chuan engma ani lo zia a in thin sum hi ka boy pui te chiam lo miro pui ni ka du mai ani ui hian mi a se ngai lo mi hringin ani mi se thin ni tia a soite hi a za mo zonga
ngai lawin aril zia te hi ngai to phathia mila happy birthday Mr. President kumsang ka jako samruk pani me ni sompakwa inrin ni zan ania New Year khopui Madison Square Garden a chuan michal lang tak le mi zaom ber mi sang chuang an pung khoma Democrats Party chuan sumtokna nipa formin anram President John F. Kennedy piancham akum somli pangana lomlokna an buat sai ani President JFK piancham tak chu me ni somni pakwa ania ni somla in an lom ma ani President piancham lompui tu milar tak zai tiam ber an ko zowa ato pa kwalchon actor Peter Lawford chuan evi tanga khovela me chipiang to zonga mel thaberang hiala miten an la chal reng Marilyn Monroe Hlawhtling ro se ti in a ko chuaka a film channa munle ama pola program siama pianga tlai de uzia tlai mingthan puitu Monroe ko chuanan Lawford chuan the late Marilyn Monroe ti tongkam amang khera heta let aman na hi mi boral to soina nilawin thil ti na hatlai than wanga mang ani khati laya actress la em kumsom thum paruk mi Marilyn Monroe chu lunglu tlere sang ni zanga phumtelna vunrong skin tight korfol mul jeans lois a design ngat moile sexy zet mai a noya thildang engma a in bel to lo ti chiang taknen dosana aran lon choka hemutruma a korfol ha ki kumsang ni somparuka anli lam khan US dollar makta doi li point pariat a khul ani nge a hun laya replies believe it or not record a thing hial microphone hun nalam center stage aron pana President John F. Kennedy le anupui de chawni lo Madison Square Garden chunga a meya pa mitin mit chu chunu thloi mel tra Marilyn Monroe chuan a hi betne chiang hlom hle ani Monroe chuan no pang tra o chiao hian happy birthday Mr. President ti in aron zaita mi pui thom a thahle he minu hian Monroe chuan kalmai alatum lo ama hlaril phwa he mizana changtupa berpola aziania ansoi thanks for the memory lathu acham chuak zuizat thanks Mr. President for all the things you have done the battles that you have won the way you deal with us still and our problem by the ton we thank you so much tin President John F. Kennedy na tho chu aran fakpa lengat ngama state sa President birthday cake chu anron choi chuka John F. Kennedy post state sa ron chong chau vein cake chu azaya Marilyn Monroe ne na lom thu soin tuna chuan politics po kachol san thi to nge yang le khatiang khopa moi no le thin lung taka happy birthday la min saksaka wang khan aron ti fiam thu deu kher ani happy birthday Mr. President tia Marilyn Monroe in president alampui hun chung hi minute khatlek mani se mi de soizui chung ero ari le hun ri takata to President le Marilyn Monroe te in kara red lo om to chu a che mal thar le chiang lea journalist Dorothy Kilgallen Peichuan American mi pui makta doi li chuang ma a tlang takle chiang fek fokin an mudun to nge yani ti aron pholang ani tin zoziak hiala Norma Jean Marilyn Monroe khan a hring nun velam kha aning ve ngoi thin a thu le la tangpon zalen kha adu ve thin ti a chiang reng mai ma se anuna rapel anei laklo to a ti ngai na tak a reto si lo ani kha ramro pui US ramroi tu lu ber an president meu an tlon lom kwalvel thul ma se top na chu country anuna khan enton tlak lo tam tak chu om nge yang ani pon sim du ngoi nun apai trun ma se har satlat to sia chuti rual chon kha mei che chelo tak nuna khan enton tur tam tak om ve thawa fasha hoisin ani na te mani pa tak po man lo chunga fin na tui khura fin na tui a choi trok dan te
mei che thil ti thei tak ni tuma atum ru na te kha aro pui ngot mai tu ma tling le fel fam kim om lo na khovela hian midang fel lo na lai ringot hi thlir sak reng lawa midang te that na lai kan in mu sak tiam ton hi pathian du dan le min siam dan po ni in a hriat ani ole thlir tu te avoina tan chon khati zong khani le phot mai sela ka video te milo ngai lut sakin milo thlir sak thram thina in chunga lom thu ka soi tak mewa video kalau ti chole tu ra te milo ngai thlak sak le zel don nia